parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasnyam pun hau number pranyo saunat not henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise kum kajing pen bok sau kajing sedang kajing kerku kerdo badru kajing sedang jongki baro keban nala yeng ban nala snong kertong yakun MDC keseng VPP na Mawati constituency ubak kenjo lang rangtong menta kasngiu lak sedang ya kajing elap election nala kajong kasnong kata na kasnong that hadian bauloyo ya kajing aibor lani ke tiket yakun election na kani keseng san pertai betmai hapok kejela Hakani kejingalang ilap election beningkong jong kortong ke VPP na Mawati constituency lai donlang ki nongyalam ke parti ki bekentop nadu general secretary ke parti u Dr. Ricky A.J. Sinkon u bedairu MP ke Shillong parliamentary constituency Sying Darbar Lok Sabha nang tau Dr. Bats Kemerbo u Dr. R.P. Srani da kejingwan ai mensiam lang jong ki laingut ki kertong yakun MDC jong ke parti ki banak ki wei constituency jong ke district ki bohoi ki bekentop yo ba isnai hing ubade kertong na umroi constituency uba ban request na steng na umsing constituency bad uba Matthew Makado na nongpo constituency haba ajing keren hakani kesni uba kenjo lang rangtong ulong ba hadian kajing terikam hakikam treimon ngobha bad kumju kumunong songsnong jongka constituency Mawati ula dan bentah babon kikam imlang salang bad habaudan hakani keseng san pertai hadian kajing pentikna ya ke tiket yakun election MDC naga parti VPP ka along kajing kemen Henry kebadan lang bad kajing ket clear naga banta constituency ulong ba uru yeng man sedang ya kajing elap election bau day bastat na paring samla kathan Henry kidang bon ba kibanang bastat uyeng kum ubaklan bor Henry udan kam kajing kersan jong kipat ba uyeng ban yakun election kum ubriu uberus pa Henry bayalong lang kum bayalong kipat ba kathan Henry ke kabaudan ban yeng bat syem ya kani kajing ko jingmun kalong bau ang nut ban ai kajing sakri ka bakham janai na ke kabaula trei barok sikata bat kani kajing jiat jong kaseng VPP yu ban long kum kertong yakun election MDC na kani kasnong kadi ke buram jong kasnong kathau bat kajing ang nut jong uban kentiu ya kadong kathan kabadai kabaula yoi ya kajing long sadian jong kathan namar da kibon bon snam uladan hakakam imlang salang ngayon mahani ya kemat jongpi kumu khun juga ni kasnong kathau kumu khun juga ni constituency Pangayong ruang ni kung ukertong MDC baka parti kala ibig panjit panbensyat hangay kan jingkit kli kami gay gabangan slow sarong baka parti kala ay tiket yang nga ring slow baka jingkit ke bakya ngadan hangi onday bangare bastap tam idong sipon kisam lagi bastap na konstitusi gijungi ngadan hangi onday bangare baru spa ngamdon hei nagamatay ladi ngadan hangi onday pangadon hangabor ngadi tang huruf ba kumapitip hendray kaya gabangadan kadi gamunsi man sakri bangayang hangi bangkerpat na pikipay ba ng songsnong kipay ba yung konsulsi bi gajungi mapinay gajing kersyam mapinay gakti gadiyang kakti kamon gajungpi kipay ba bayin yung gani konsulsi gabayin gajungi ngalajuban kumurang treimon snobha ngalapendet ya gajung puli primary bat apa primary na ganito school mangi national jonga harin bang ala pendet ya gajing pule ya graduation na po sa Adventist College Shillong na lechis nem menteri sabar nadu usna marajar khasaw habang ala wan phai yang siya ganito jelabe gajongi ngadon hangi bantre nagamenta ka imlang salang nagamenta upay ba jongali gadong ka kathan gajongi bar phapho person nagapor gajonga ngapendet ban syakri ya gani konstitusi be gijungi namar bangatip bagi don sibon gijunduna ipai ba kidam don kam da gijung syakri gijunga ngatharai upai ba jong konstitusi warok gawe utet bat usaki ye jing persyang gijunga
kun ubreu baret ngamdan ka spa ban ai upai ba ngamdan ka pisa ban ai ndai na sumu yu blei bo blei la ai ngai ka jing stop kabangan la ban syakri upai ba hakir ko bapher ka penmen toy ba ban yarap upai ba upai ba le di doktor bas khemmi la pun sngau bahaswa ban ai wa ke tiket ke jonga dan sibon ki bami dan sibon ki jeng persang ban wak jap nang babon tiliang dang aki ni giski nga ongi doktor sa nga haswa pan le ki masa sa wak jap izar yong kabyang kana phenong basta kum ban yan nganget hakajingram nanti jog blei banajrom nganget hakajing ka jisanya jog kipai ba behin ngala persyang to nong tremon sobha nga iba lemba kajing pensyur jog kipai ba lemba kajing yo i jonga ya kajing don jog kinong yalam ki ba shisha hakanik party ngala penyo so elade sa kanik party namar bangay ideng tang hakanik party baka don kata ko magi ang hakitin paring kata right leadership Miron niya kinong ki baka imlang salang kaliban siya niya. Jino da ni ay bay kali kung ba ay kiwag yung party ngong ipi arkili kani ka madando kang kamnyam niya kajingwan sumpay ba. Henry, nomor pangilian sekian na ay kinong rin kibangidan, ninong panbay kumpay ba, ninong ay bay kali, ninong ay bay siya, mudon kang kali, Henry kumpay ba, jang conference ni udon bangi. Naay kajing kulay nga kadorbar sinang bayo jungi, kawa Cynthia, kawa Simran ng yana, nga Syadam Haisar, MP jungi minta siapa, balai uti pendek sentil bumi yang, balai Aisyah, Sam, kami jadi kejungi jong pai bahan sung-sunong, ya parti kejungi pada yang akan tam. Ini hapan priang yang kami kejungi jong pai bahan sung-sunong. Kami negara kebayang yang ini, kami kejungi jong pai bahan sung-sunong. Ngasno kuman, ngasno snan, ban ngasno sarang, bang ada ukun juga ni kesnong bai jungi. Senang ke jampi. Ngasno ban syem ke dikalat pada kabu. Ya kabanong kubai shibone ya pi. Kita nong senang. Kita kersan di Voice of the People Party. Hagan di MP election kabarang sudah. Kabarang meru ketingkersan yana. Ngamla let's say ban ai kubai ya pi wei. Lai nudu ka dot not. Pedang ya di kentin kimong kubai shibon. Ya ketingkersan ke jampi. Kebun keempat semnaya kendo wat ngamar kmat dese kat tuan ni kiwa don badeng jongki naye lawan i gedor kmat ke jongki kemia kendo sharum shaneng kiwa lawan sheyeu andre kiwa pun hite kede kiwa shui nga lengba ke social media naye ke dikapor na sokmen bangala wan daladi rengkat pat kini ki kinangalam jong party Banedon hagani ke senong ko jampi. Hakaba kamo kalong kalat yang abang nom kau dari sibun naga berkat kersan ke jampi. Bat kabang angit skemru kamde tangenga. Dia namde na. Angit kajing kersan kamde tangenga. Mo angit kajing kersan ke jampi ya ke VPP. Kan yai peteng agisni kipor kimanangwan. Bat hagani ke por. Abang snap ibak kenjok. Usama ramba naganika snong gajampi. Usama ramba nagamau hati konsumensi. Ibang itu inadu kapor banga stan Bandung syagani gajali banyakon election MLA usnam baladap nangya na po umsning konsumensi. Ngalile namday nagasnong umsning. Ngawan betang pun ulu banabar pangan syumi karai banyakun nagnikom sing konsulensi nami itu ngano ya piya no ino noi kadon kata kacing sokya kamen sim jonga pangan syumi karai banyakun nagom sing konsulensi namal daga kamen sim jong kacing trang pangan le nagabenta kari nagabenta kas kajat penriu para kapor mengerai ban yang na paumsing konsulensi
bon ki kan thok kum le kum tai ten re am so phe nang a tip bali bangai kai ka ting thu changa kai ka ting angnot ka changa badai sisa dang la dong hapo kum singgon sunsi kamalarung kan mangki kan dong kan srat but haden bangarum ong plan tegani ka boleh upo ka ron changa dalam takum singgon sunsi but kum tu fitur syangan keren kendiat agai bat ketiya genti ka changa bon kyong shanon poi tu pra ngam juklet haga po umran permayan menyalap election aman ngaling iba kedua ay sedang don perlok na perlah pun don tentang ibe iba tep hap om sning sibuat nyo beni tai perlok janga naman nga kabur kan don tengah tep ket sibuat dengan nyo amri kampel tegun tu permayap yalap election nga yalap election marwain matang let tak tehi kamai keren hi baro lehi wag nakan ma po umran baki ong nga kyong sneu tu kertong jabu pra nama kalai kundan di touch nga ba apa di touch dan rengo wat susun nga ong priman susun ilari namal konsing konsulsi no do kaknai spa santusa kalayo ilaga jong kapra nado porasa lepet kajing long jingman jong konsing konsulsi kat kilang baro kidap tang di kijing tuna ba kijing deko pikwa kan yai keteng ni kan ikaju sikaju ngambi ndai na kamtai lagi ami namar banga isang sok kan pe ya kijing long jingman jongga snong ga tha jawari ba kachai panri kana ga da mo wat lukhe nga wat susun lagi hoi hang jing ya lenti don kiba pensngau ya kene katai kaba pen artatin ya banong yang ikum ko parti hagbai dai bat iba ke iba kenjo rentong hendo yang dang ilo wat ke jing sisa Isemba idei wei laki candidate uba biang ya kaba ke parti kan alai kata ke jing sania banyele ye gini election MDC bana ko aban pulpau hangni ba ye gi pai ba ban nom pensngap ya gano kajing pensawa hagabi dei bat iba genjo rentong kilaban mi nang ni sekmat ban pensngau thu baklayu pai ba ban ong ba iba genjo ilong kunta Nina kalian juga parti ngelati tenrai ngelada wat beria nilap ba kita kejing pensngau kilong tang kibom dan kejing sisa tipai ba ai kejing kersan kejong pi ba kinjo rentong udai ubri trai kegi kam hagan ikat yuang kathan kejong pi kanai ka kerteng ba udai ubri uba udai su ba thmai Hindai beri ubra yadan minta yang bankinti yo ke imlang salang hakan ni gadong kathan udai beri ubra trai na kabanta kapati udai beri bangila bansanya but gay ke bamen hakan ni kejing sawa kejing kerpat lagi paiba kalong banginya jit ya kita ki kandidat ki bernam set kala ya kapati kata ka kejing kuat trong ki paiba Pangina kalian juga parti ru ngele sitom banwat ya kita ki kandidat ki bala bangkit ya kahia kason jong paiba bat ki bala ru bansanya banam sekala yau paiba badia ka parti tinggi semba iba kenjo rentong idei iba biang bat ya ketiga tidak kenal makerpa ya ki paiba ban ai kejing kersan ke jompi hagan ke MDC election ya iba kenjo rentong kumawang mana nai pensingap ya kejing pensingau bakum ne kumtai nai pensingap ya kejing penthobria ai kejing kersan ke jompi ke bapura